amaraso y'abantu benshi agiye kumeneka, amaraso y'abantu benshi cyane agiye kumeneka. Imana yambwiye ijambo rikomeye uyu munsi 8:45 gutyo zisakira saa 9. Imana irambwira ngo amaraso y'abantu benshi cyane agiye kumeneka. Imana irambwira ngo yabahaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, murangije mu bitesha agaciro mu byayisha ubugoryi bwanyu. Yamaye ijambo ryo mu byahishuwe rivuga ngo uweswa agumye yeswe, ukiranirwa agumye akiranirwe. Ubutumwa burakureba muvandimwe. Shalom, amazina yanjye nitwa Claude, Prophet Claude, umuhanuzi w'Imana. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ndabashuruje bifurije amahoro n'ihirwe mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kubera yuko Imana igikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu, ikajya igenda iduhishurira ibintu bikomeye cyane bigiye bitandukanye ku buzima bwacu. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe w'ubuhanuzi bw'isi yose buriya mwaka. Njya nkubwire ngo Imana yamaye amakuru akomeye cyane uyu munsi adasanzwe y'uriya mwaka. Njya nkubwire ngo Imana igiye igenda impa message z'abantu bose batuye isi, kandi ngiye kujya nzicisha ahangaha message y'umuntu nze nyicisha ahangaha Imana yamaye ku buzima bwiwe, atatwitwara neza agahura n'ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko tujya tugana n'Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ikatumenyera, ikatumenyesha amakuru, ikatumenyesha hakiri kare amakuru. Bivuze ngo rero Imana ngiye kujya kuri iyi YouTube channel yanjye yitwa Umunezero TV, cishaho ubuhanuzi bw'abantu batandukanye. Imana yambaye ama message y'abantu bagiye batandukanye, ngiye kujya mbicishaho buri munsi. Ubwo rero ntukajya usiba, umenye uburyo ugomba kwitwara. Izi ni message z'Imana, ni imburo, ni imibiro y'Imana igenda iha abantu bayo. Bivuze ngo rero mujye muhaba buri munsi, ukore subscribe wowe utarakora subscribe, kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Imana rero yamaye message ivuga ngo amaraso y'abantu benshi agiye kumeneka. Ibi bintu Imana yabimpaye ku isaha y'isa 8:45 gutyo zisakira saa 9 ndimo senga. Bazi Imana ndavuga ngo kubera iki? Imana ifite agahinda kenshi cyane karenze. Abantu barayihemukiye, abantu bagenze nabi, abantu bari mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro, abantu bari mu bintu utazi ubwoko bwabyo. Imana irambwira ngo uwezwa agumye yezwe, ukiranirwa agumye akiranirwe. Ndabizi neza iryo jambo riri muri Bibiliya, ukiranirwa ngo agumye agire gute? Akiranirwe. Numva birantangaje cyane Imana ibwira ayo magambo. Bivuze ngo rero igihe ni iki ngiki kirageze. Wiguma muri ibyo byaha, wigumya muri ibyo byaha by'ubusambanyi, wigumya muri ibyo byaha by'ubugambanyi, wigumya muri ibyo byaha by'ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. Igihe kirageze kandi ni iki ngiki. Imana itagusanga muri ibyo byaha bigiye bitandukanye. Ese Imana igusanze muri ibyo byaha byagenda gute? Ijuru ntabwo waribona. Va muri ibyo byaha, va muri ibyo byaha, kuko Imana yabwiye amagambo akomeye ngo uwezwa agumye yezwe, ngo nukiranirwa agumye akiranirwa. Wambabariye ukava mu byaha. Igihe cyagiye kandi cyasohoye ni iki ngiki. Ikindi Imana yambwiye ni ikintu gikomeye cyane. Imana yambwiye ngo ishe kugenda ibagara. Ni akazi kanyu. Yambwiye ngo igiye kugenda ibagara. Muvandimwe, ugifite ya myumvire mibi, waba uri muhomba ibintu bikomeye cyane. Va mu byaha, wino musengera Imana. Nimero yanjye ni 078 76 34 26 ugende kuri WhatsApp unyandikire wihana ibyaha hakiri kare, kubera yuko amaraso yabesha agiye kumeneka. Kandi se nameneka, ku buzima bwawe bizagenda gute? Uzaba wejejwe. Tujye mubwire ngo Imana yamaye message zikomeye. Iyi YouTube channel yanjye kujya cishaho ubuhanuzi bukomeye, ubuhanuzi buhambaye, ubuhanuzi Imana yampaye. Bivuze ngo rero waba uri muhombo utarakora subscribe, ukore sharing iyi video igere kure cyane, kubera yuko Imana yashaka kubwira abari mu isi yose, iburire abari mu isi yose, kubwira yuko amaraso yabesha agiye kumeneka. Utiteguye n'akazi ke, ibintu byakaze, ibintu bibaye hatari, ibintu ntabwo byoroshye. Bivuze ngo rero bamaso mu nzira ugendamo, bamaso uburyo ugendamo, kubera yuko amaraso yabesha agiye kumeneka. Uyu mwaka rero Imana yamaye message ejo nzatambuza y'uriya mwaka, ni umwaka udasanzwe. Imana yamaye message nzatambuza ku munsi w'ejo.
uriya mwaka. bivuze ngo rero ntabwo ushaka gukora video ndende. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Mwari muri kumwe n'umuhanuzi w'Imana Prophete Claude, byamubwire ngo tuzajya dusengana, uwizera abona ubwiza bw'Imana. Ndabakunda cyane rero, usharing iyi video kandi subscribe wowe tugeranye kuri uyu munota. Ndajya nkubwire ngo Imana iragukunda urukundo rwishi, kandi nanjye ndabubaha kandi nanjye ndabakunda cyane. Mwari muri kumwe na Claude, Imana ikomeze kubaba hafi.